Ya. Aduh, yang sabulan tekan dia gamblung kieu tuh. Balong teh ieu eceng kuat galedek kieu tuh. Kudu bersihan ya mah. Ternyata si haram jadah sok balik gitu. Tapi eueuh deui ti taheuna teh. Haram jadah teh tara balik gawena. Telepon wae kitu nya. Cobaan segan ngedaekeun. Baru tuhun duit ya mah eta mah. Balik ke balik ge lumayan we. Gandaikeun ye. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aya naon Baji? Oh, gawe tapi. Halo Baji. Oh, lain kita gawe ieu tuh balong aing sabulan tekan ieu kuat balak ieu pi. Pangmaresihankeun. Baji. Oh, pangmaresihankeun balong, ajak we si Edi lah. Aduh, sudah jauh ke Balong Baji mah. Ah, tuh lempang we ari hayang we duit sia tuh. Oh, ari hayang duit hadar ieu. Naik ojek kita bukan duit atuh Baji. Ah, lempang we, tuh bari ulin lempang lah ka dieu dituan ku urang ayeuna. Oh, atuh lah. Ajak si Edi nya. Ya. Sok atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang jadah. Lah, dan we datang. Uan dia ya. Dek, naon? Yo aja biasa nelpon tak ke balong. Ayeuna pisan. Oh, tuh bio mah nelpon. Oh, nama tuh? Ke balong ayo. Gue kadi teman. Jauh tuh saya mah nyerek lempang. Woi, gue sekarang naon itu ke buka duit atuh. Ke ojek kok ke serang lempang ayo. Oh, nama tuh. Waduh, aing ngaeus ngali balalaki ieu mah. Nggak cukup bisa poeun gawe nabe si Abi Edi. Udah saminggu meureun dia mah sekarang bersih. Aing capek bieu itu. Sarua we goblok aya capek atuh. Cuma makan turunan wae atuh lah jauh kieu Ada cenah. tunungan atuh. Bisa segera nelpon, telepon mah urang moal. Oh, nama tuh lah. Penting tah naon. Tadi benar kasihan nelpon teh. Oh, tadi nelpon ka urang. Oh, nama tuh burukan lah. Udah genaheun kali balong lagi. Penuh malancing mah genah pisan ieu teh. Omong mandal bersih mah. Ada we kudu minang nempoan ame bersih. Ai. Genaheun beneran. Ya, di goblok situ jalannya kayak gancang. Jalan. Oh, siap. Asian mana? Sorry, Asian goblok. Ngamun aing jantungan sia. Aduh, was Baji. Atuh. Nah, apa lagi gitu kan dah. Ya. Dengan rumah segala dari situ. Baji, suka ada di rumahan atuh Baji teh. Untung aing teh jujuran ge sia teh. Aduh, cari orang di sini dah. Ya, Assalamualaikum. itu. Lain suka ada di rumahan atuh Baji teh. Waalaikumsalam sia mah. Lain ya naon atuh di sakade teh. Nanti tak gawe tapi tak jadi aing mah. Bujit aing mah ngalih naga. Ada jadi kumaha ya. Kita aduh nanya ibu aja capek-capek tidur coba aja lomba ka dia. Dikasih buat es ya dan kita gawe jadi. Ah, itu kira apa lagi gitu kan enggak jam 2 tahu digawe segala. Lainnya kumaha digawe. Mas balik. Aing mah. Ah, itu minta aku ojek atau kumaha aku. Dikasih buat es ya bu aja kumaha teh. Oh, dasar gua aja. Goblok sia. Mantap ya. Dasar sia mah. Oh, aing mah dah rujit Ya, sudah ada di rumah goblok. Ya, nah, apa lagi?
Itu goblok situ. Oh, masuk di rumah, jadi saya jauh-jauh secerita di gana ke tulus tuh. Oh, ini sarwan. Ini goblok. Lain datang luar leet. Ada kayak kurus itu ungkul tak jar. Ya, goblok juga. Asal Ibu Haji mah punungan situ. Pada mah di rumah, iya goblok Kenapa bisa. itu kan goblok kan? Capek aja situ ya.